er-yigitler kosabının kızları kurulup kalasaq. Kotin kızlar balaların kökregini alıp singneysek. Men de ay soğa qadiyski yaşarmın. Göz altıma da keltire almayım. Taş bulup qatırmın, diri geliş bilip yürürmün. Ey Rabbim! Kudretlerin hinin şul tiklim yirken. Niňe şul huğuş sukmarlarına yaza bermeyin hin. Yarlıqa Rabbim! Küsüzlüğümden aptırayım men. Nezire kızım. Haqa öylesey. Nesi kelip sıktın bunda öylesey? İten mi havım öylesey? Hinin kudasıp yumğansı yedir sapırım ötkeninde her sakının tam. Öyle öylesey kayım. Kaderlerim. Halin nisip, balam. Resey batşa hay soğuklarını tağıyya. Sabirayınga künün tün milay. Koynağan anda haber yok. Tınıslan kızım, tınıslan. Yurtunda bir jingine tügül. Koynun kaynak, kaynışın ay bulat kalas. Buna köz yaşımdı kiyevge kürhetmen. Yavga gitken İran'tın yolundar yavulup, köz yaşı bulmahın. Tınıslan kızım. Eydeli bırak, hileşip olayım. Hülesey, himbit toң aldынан nıqız hala turgaynan. Bugün mine bağışlap halmasın miken? Akın urtatma yoldarımdın. Tam yan iline yollanığı yukka tügül iken. Him sakırgan iken balakayım. Küngülüm hiddi. Kızarıp kıyaş kalkan melde. Hin yaratıp havuzken şişmenin huyur taşların. Nıkıt yoluna taşlanın balam. Takdir yolun iki hukmak ayrıla balam. İki hukmakka. Niňe? Niňe Allah öresey? Yüreğimde ikili uydarıga balam. Ninde dilek menen yolgan ızıla bilen. Hin bitki yol menen birge huguşka kitirge yığına. Öresey, hinen bit bir nemeli yaşır bulmay. Hin barbar bütenemeni aldan bilip durar. Bilem kızım, bilem. Hin iki aralıkta da sigahim. Koyhiyakka taşlanırgala bilmeyhin. İrinden ayrılırgala. Balalarımdı taşlap bitirgele köz tabalmayhin balam. Öresey, yardım et mine din. Koy hukmakka düşürge hun mine. Onu hem bit min tugil. Udin haylayhin balam. Şişmengden huyur taşları yanlışmay balam. Atan hini birden bir kızın batır itip üstirdi. Kıyılıkta ir-yigitten kalışmanın, yavrununda küyente tugil ukiyan buldu. Hanyer bilinden düşmeni, sayalan adlıla buldun. İrindile balaların dılanık yaratsın balam. Öresey! Kutkanımdı tugel. Kilesegimde eytin mine. Küngülüne ağıralma balam. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun. O vakit taşlarının ütkenderge düşken yolu kilesekti başlay bala. Öresey, men hinen ödünü parayım. Barkulere delegine rizamın. Ay soğağım huguştan iten kaydırma öresey. Tüvermen, çıktırısın güne eyt. Min hinin nıklığında bilem kızım. Şuğa küre eytirge burıslamın. Baştanık umur yolundun. İki hukmakka ayrılganın onğart kaynım. Öresey, şu iki yıl satı mine tıngılık vermey. Yazmış hukmaklarındın birihi. Uzun kızım. Balaların menen birgelep. Minin yaşka yitkensi umur hürürhün. Şatlığında, kaygı hasretinde, yanındağı izgi küngülle yaş ir minen öter. Yok! Ay yok!
Бар юклыгына түзермен. Ай суак, ha? Рәхмәт Алтай. Миңа не өстелдә бер инде. Сен өйрәткән дә белермен. Бына шулай. Бик сирәк дип мактый торгайның бит бәлкәй саптан. Шулай. Бөтәһе һәйбәт булыр, бөтәһе һәйбәт булыр. Мин бекер, Алла буйга яшәрмен әле кызым, яшәрмен. Атлас! Ин кайда? Хәзер.
Görün kimler ular? Kimler ular? Korkma Allah'tayım. Korkma tınısla. 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 Katını bilen Ural kazaklarının biri. Seyir. Ular da bit kutusu karmaya aldatları. Yakınına Uramda nindeler yavgirler balasağa kart kırığa ikmektir atatı. Halıklarda hamurlar divatayken Ural kazaklarını eteler iken olan şulay rattı yıldızı. Korkam olatay. Barıbır korkam. Gitme. Korkma kalan gitmeyin. Taşlaman Bir kaydala gitmeyin. Gitmeyin korkma. Heymet kişilerine akşalan. Oşu aylarını kilip yine kutkarıp alıp kaldık. Ayı bana kayıp. Eğer de ulan aylar bulma hava. Efendim dur bakalım. Bulay kilişme. Dur hadi dur. Bari küldeklerinde keyif al. Ayı küldekinde alıştır. Kamil kabızıp bibereyik. Müddehine heybet olur. Heybet olur baba. Heybet olur. Barıbır korkam. Dostları tügülü var düşmanlar. O hayalimde kimdi? Bir kusal göründü. O şurada otur kapının. Hazır. Kamil kabul bibereyik. Ya bu hava nislettir kıyasını öğrenmeyin. Korkmaz. Elbette korkmağız. Beni vuruk kişene. Ayı min vuruk kişene. Amurlar mı? Uruslarga akşamağa göre. Biz başkurtlar. Bana katınım ağırıp gitti. Tabip ikenligi. Şuğa hezde bizge berdiler. Ayı tabi. Bir yıl reklamağız yok mu yurgan kıvır? Var. Min köpten edirlep bizim. Hazır katınımızda darullarla karıştırırız. Ulan huzarına var. Liza, kızım, sık haliminde, sık. Ular bit, heybet kişiler. Amurdan, Ural'dan. Min hile benim buldu bit. Karra hilde. Bulganım var, bayınla yer pelin yakta tızırken zavuttarla bulganım var. Ural tavları kurganım var. Ay matur yaktar. Kızım, Liza, sık haliminde, sık. Ular heybet kişiler bit, sık. Amurdan olam, sık. Sık haliminde korkma olam. Eylemi. Korkma. Önüne Rusça söyleşebilir mi? O bir Fransız kızı. Liza Fransızlıka. Ama Urusların havuzken kuvuk bile. Sizin katınızın ben isigire kıylaşır mı diken? Benim katınım starşına kızı okumışlı. Urus dilinde aralaşır ben. Bursulmağa yokka. Kılığım. Meni ödüңдің bölmen alıp inmesin mümkün. Arının yol itirgeyini. Bak. Menin bölme yılı. İrkin. İkimizge köngüllerek de bulur. Bak.
Yarayın. Tüge, geçirip koygan köldeklerini bir, okşamanın keydin. Var. Barağında işlermin ulatay. Dik apay kağına akşam. Var. Uykuga tartaytır, 2 yıl boyu yoklamağım. Hızla yavaşçınız yavrum. Yol gerek. İsim ve gezide Stepan Tirine gitmeli. Hayır. Stepan. Kupten Paris'te yaşayı gitmeli. Ömür boyu tihamda hata bulmaz. 16 yaşından çıkıp gittim Sitil'ge. Atayım Paris'in ataklı lekarıydı. Tabiatlar onları çok bildi. Ulenlerden de, yemiş çileklerden de, seskelerden de 100 türlü avruları darı işledi. Hem ona yardım ettim, hem kupnemege ona ne geldi. Barinimden birden bir ona Paris'de yaşadı. Atağının kuşuğu bu insan bir yeydi. Min ile uzayanını alıp gitti. Ana şulay. Karışıp bulmay. Bizim turmuş, kuldar turmuşu indireseydi. Hatıp dayıvereler, tokmak tavuşturalar, etkel almıştırlar. Barinden uzup sikke bir alında yaha bulmay. Nasar haber, Tiltarala, Ural'dala, bula ko'tarilib turar ekan. Ana şu, edeyken qo'lдар haline qolmak için. Yandırılgan gider avıldın kül üstüne tamgan. Kamesinen, yanınan tırnıp yanınan baş ko'tarilemedi. Birge urt yeriler, Fransuz ille könektiler. Uca betim tuğan elde bası varga. Çık bağırdan kursalı başalamız. Biz iyilikle kalır. Şulay. Allah şulay. Bunday nisik durup kaldı. Parçalagı matır yurt. Barindik mi? Ay yok. Menin barinim kuptan Erese'ye kaytıp gitti. Kartı ulir aldından sakırtıp aldılar, yayılgan malga hoca edip kaldırdı. Enişler hedi alıp kaytman. Liza'nın ataklı, Paris'in ataklı lekarıydı. Meni barindan yukarı hakka atıp aldılar. 1 gramı da hayırlar. Eresey, ağındıran. Kart yetlerinde tuğan toprağıma alıp gider. Ruhsat alıp
Бүгін көзің арттан қайтып кетеді. Тек ona Liza'nı yerleyin. O kör yetim kaldı. Asayı yaşlay öldü. Otağı ortak yakın. Benim de iki balamız var. Balay menen kız. Belekester el. Ne kalktı bu dere. Balalarımız da var mı? İyi. Var. Yerlemeyse nisik taşıp kaldırdı onu kapı. Ғафует яугир, өзіңді қаты еретілген. Оғыш еді. Ниндейгіне қалдар болмай яуарында. Рәсәйсін, нүске құлдарына. Қылыс тұттырдың мағыл қайдан. Sayır yavuğun. Tınlamadı. Үйде қалырға тілемеді. Yol kırına yaşırынып келген. Қарағайдыңсы, айе мүсін. Бал құрттары ұса бал үсін. Яман ердер үлі аймал үсін. Яқшы ердер үлі дан үсін. Назире! Яқша! Назире! Сен мағау! Кеп қойда несек? Қайсыла! Тоқта! Назире, кеп! Назире! Асуат! Әлік! Мен айтам, тігі олы яуданың әбей батша Башқұрт ауылындағы теміректерді яптырыға қошқайны. Тыңламаған башам сібір кете, көріп тұрағың бей. Бүт әйелдері батша ялшылары ескеніп кеді. Бұны бұйыл жай тағылы ауылдарда темірліктер сыңланы. Әгерде дұшманды егіп қайтақ, яптырасақтар. Ұрқалар дейім, ұрқалар. Шул тіклі мәсемілі? Неме? Ей! Соялаңды башламайын бе.
Başka kadınlar yerlerini odatқандай иланы, başların көкіректеріне алып, қосақтарына енді. Нәзира қонақ оdatқан көбік, yumuşakına hoşlaştıla aşığıp gidip de vardı. Ödende damsılı yaşıyor. İlbe, seyirgine yılmaydı. Bu nime? Başkalar ihtelike bulak verdi. Nәзира, bitten beri köhüydüler, şunun bilen vesselam. Kıpsak kılı. Ve de yaratmayayım kendini. Bik yaratamay soğağam. Kulağıma işitmeye başlarım bugün oğlum. Yanında bulmagan kişi bile Allah kıylaşı veriyor. Aslında akıldan yadırga bula. Nәзира. Ağımda mineldi. Kıyalıyım mine. Yeti dingil kesmegen. Ura hartını mutmegen. Ağınım tölgürgen. İyi ağımda. Көпме yerler öttük. Bugün Başkort ili biner hoşlaşabız. Sit bilemelerge sığabız. Tuğan tiyekte taşlap gitüve. Bigirekte gaziz ballarından ayırılığı hatta buleyhibne ederler. Nәзирем. Şulay mata. İyi ağımdım. Oldarındın adı. Seslerindin yetin ağımdım. Buna yılmayığın kuydaldımdan gitmey tik dura. Eğer de mümkün bulha, Ödende yilde yamgırda tidirmeyin seferişte kökünü alıp yürügen olur inem Nәзира kayım. Şul küdümde köpten kütemdik min ata. Yılmayım gına kül aldığımda meney. Ödem. Ben Nәзира bilen hileşemdi bunlar. Hileşe ata. Nәзира! Nasıl kaldım ne kadar sana? Tuktar! Kıyım benim. Hinnisi! Tuktar! Hinnisi! Bunda! Taptım. Gasker mini! Tuktar, Nәзира bir! Bit! Tuyga varmay! Nime? Nәзира! Gasker başlığını patı kitetimin işmeni mini! Bağalak patından kayıtta urun yok bunda! Bir öksent bir yok! İyi ata. Menin barahında anlatırmın. Çıka sulanmağını yedim. Yok! Tuktar, Nәзира! Yine beni anlatmağında benim başım ağrıyor. Nәзира, nime? Balalarda taşla. Yauğa saptın mı ne? Yüreğim benim var mı Nәзира? Yok, yine sen değilim. Yok, yine sen değilim. Niye Nәзира? Bala kök arttan hini yerden. Düşman bit Uralda tuğu. İki bezgelle bit yolda yürüge yaramay Nәзирem.
Аңламайың мен соны. Нәзира, бұны бары еңген әшлей алам. Қыпсық. Көктер келге, қайдағына барма. Қайдағына барып түртілме. Кел қарап тұрағын көк төледі. Үйіңіз хақына ғафу ете мен Айсуақ. Яқты дүнияларда тірі келеш. Bir күнде хине yaşay almaymış. Xudoy şulay yaratqandır Aysuağım. Kite önüne. Әсей Фатиханың ерді бұл. Оғыш башланғаста қайнамдан ризалы құраным. Өтінден yol бардым. Баштаныға соланды. Менің мен хүйләшмейді үріне. Абақ менің еңмешлігіме күнде. Күнде? Ей Айсуақ. Хинде бит оның ғазиз балаға Айсуағым. Үйреккейім менің. Буранбай ағайдың да нақпығын хындырғас. Неме тепкен әйттейін де өдеңе. Нәзирем. Ей Айсуақ. Yolda yatқан олы ташты ярың менен бер buldu. Буранбай ағайды. Буранбай ағайдың ризалығын еңеу. Оны әшілай. Bir tapqыр менің менен qottығын айтып күйләшіп алдылар. Қонын айтты? Başqасы yakında ивермені. Bir tapqır қомсығы менен тирмелер ягынан түртіп күрхетелі қоя. Bir күнді Оғыш күнікмелер өткергені кезде қуағысынан гіне қарап отырдым. Қарап отырдым? Дің жігіттерігін уқыттарын сәпке тедір алмай адалай. Буранбай ағай асуланып. Нендей башқұрт жігіттері. Онау қарғаның, қарағай башында отырған қарғаның көзіне тедірлік мәргенлігі болмағас. Неге менің янымда оралағып деп қысқыра. Мен жігіттердің артындайым. Оқ янымда алдым. Тігі қарғаға жегдірмейгіне атып дайвердім. Көдіне оқ дейген қош Буранбай ағаның аяқ астына келіп те түссе. Тезгіне жоқ болдым. Ләкин башлықтың аптыраған кезінде елмайы шейленім. Ах, Нәзир. Ай, Нәзир. Yok. Бұл хәлден мұндалы риза болманы. Неме? Әлі қасап келдің мұны? Yok Aysuağım. Hatırlayın мұңғы түнді. Сен таң алдынан ғана едіреп йоқлап кеттің. Менің бір тамсылай ұйқым келмей. Жүрегім сығып бара. Сыдамай, тудамай мен тышқа сықтым. Қапыл, қаршылағы білекей таудан құрайымыма қадалды. Өзің біле, көңілдерді ерітіп тек Буранбай ағайғына шулай өней. Ие, өзім де келмей қалдым. Аяқтарым өзінен өзі тауға табан тартылды. Елғаны кестім ашығым. Көрем, ташқа отырған Буранбай ағай янында Фатима еңге тұра. Мен олардың туған түйекмен қошлашқандарын аңланым. Қаршыларына бардым да қаттым да қалдым. Көзімден сібірдеп еш құйла. Менге тілектешілік білдіргендей Фатима еңге назлап қына, базлап янған едіклі бармақтары менен Буранбай ағайдың сәстерінен құйпаны. Буранбай ағай әкірінгіне ризалық білдіріп, башын қоқты. Нәзира. Нәзира. Ғазизяным менің. Ие, ата.
әйберләр күбине һыпырып алып киттеләр. Нәзир апай. Апына һез. Башкорттар, ниңә бер нәмәгә лә теймәдегез? Еңелсе булһагыз да, бездән хезмәтче яһаманыгыз. Мин һезгә яшереп өлгергән бидән әйберләрне күрһәттем, ә һез тартып алманыгыз. Без гомер буе таланган халык. Нәзир апай, мин бер нәмә лә аңламаемсы. Кем һезгә бер һәтәһү? Әллә һез крестьяндармы? Бойдар кем күрһәтмәйме? Юк. Башкорттар хакында һин бер нәмә лә белмәйһең әле. Нәзир апай, дошмандарыгыз кемдер? Уртак язмыш. Уртак һугыш яланы. Чикартландай. Батыр булгандар өчен безнең егетләребез алгырәткә куелган. Беләләр кемнең кем икәнен. Кемде кемдер хакларга тиеш икәнен. Һугыш уен түгел. Тик арысландай сая булгандар өчен күпме сая егетләребез Рәсәйсен башын алды. Дошман түгел һин миңа, Лиза. Мин үзем атайымдың бердән бер кызымын. Һеңлем кеүек күрдем мин һине. Хәстәрлегең өчен үзеңә рәхмәт. Бер-беребезне тиз аңланык, шулай бит? Нәзир апай. Мин дә һезне яратып өлгердем, Нәзир апай. Нәзир апай. Нәзир апай, һез шундай батыр яугир. Лиза, Әүзегез шундай изге күңелле катын. Кырау тотып Рәсәйде хаклагансыгыз. Хәзер һезнең даныгызды олылап, һезгә беркем бер касан да тимәясәк. кыныс үтеп яуга кылгас, хафаланам. Балакайдарымны уйлап борсылам. Беләм, минең илемдә тагыла яудар буласак. Яратып калган хатын-кызлар, бала-сагалар сукындырылып бай помещиктарга таратыласак. Ләкин һин безне мескен халык дип уйлама, Лиза. Баш бирмәгәнгә, тезләнмәгәнгә йырткыз тарса кыланы ярамдар. Кемдер улар? Ярамдар. Лиза, Степан бабай калтырып киткән даруды бирәле. Нәзир апай, тыңлап. Үзе кайгы хәсрәтте күп күргән кеше бер вакытта ла башкаларга яберләмәде. Һәм безнең ираттарыбыз да һезнең катын-кызларны мәсхәрләмәде. Нәзир апай. Апна. Айсылак агай.
Сезді шын тиклім ярата. Adım hayın hidilip durun. Bunun menen nisip tanıştığı da. Nisip deyim mi? Haban toyda buldu bu hal. Haban toy? Nime o? Birey bayram. Dvaretlarda ötkürülgen bal mı? Bilmeyim halıvım. Men hinin balımdı. Hin menin haban toydu. Bal bulğaz. Күмәк кешеләр йыйылып, күңел асалыр шулаймы? Барыбер беләгез бит. Нәзирә апай, ана тигендә каршыла безнең йорт тора. Күргәнегез бармы? Әйе, 2 катлы. Монда без яшәмәк. Минең әсәем бай, Аллаһу катын булган. Атайым уға арнап, еш қына бал өткере тұрғайды. Меңе арнапты, бір бал өткере білгірді. Париждің бай әпәнділері бізге елайны. Степан қарт бар, ол бетіне ташламайсақ. Білем, ташламайсақ да ол. Тек ол Ресейге қайтып, өлерге үміт ете. Дүниялар тынысланғас, ол мені күйеуге берем деді. Егітің бар ма менің? Отайымдан көттіреп тұрған кіші бар ені. Харбидер ғайләхінен. Мен оны балымда тәугі тапқыр көрдім. Өзім бек әрі тұтты. Оқшаман ол менің. Қадір қойдағын ол? Ресейге қоғыш башлағасты. Ол қабарға деп қалды. Лиза. Ел әлбетті, Нәзир апай. Ол йорттарда білім алған. Түрлі тілдерді білген, оқымашылы егетейні ол.
sizde medreseler var mı? Medrese? Nime ol? Buna bize okup bilim alatırgan yurtlarda medrese gider. Şimdi okugan hındır şulay mı? Okunam. Tek men neyde okunam? Okurga, yazırga, yıllarga birge öğrettiler. Adiyom abi, adiyom onko. Mesire yapay, ne kadar? Sevimdim bu lege. Nasıl? Mahdur edip tutaları. Adiyom abi, adiyom onko, adiyom ama espérance. Parce qu'il te passe, te réveille le roi, c'est pas nous ensemble. C'est pas vrai, Allah'ım affır, fırın buke, buke, düşüreyim lafını, illa santo, düşse, tutayım buke, affır, mourir, martyr, mesir yapmayın, bize bir gene öğrettiler, kurhettin mi? Canım koyar, madam. Ay zor Nezire var. Bir şaltı kaplı büyük yurtlar. Baskısları mermer, gülmeleri irkin. Tekunda yigitler okuy. Qarayın ona. Бұл қайыны бізделе шымдай оқу йұрттары. Менің оғым Сүлейменім. Süleyman. Ол бет оқып зор кіші болар емес. Ешол, башқұрт елін әлі кәрі каруан харайдар. Айсуағым түдірге тез шол. Hem tüzürder de Nezire boy tüzürder. Istıralıp arınım. Nezire boy. Әһіз неңе? Айсуақ ағаймен танышқан сақты үйлерге тейшім едік. Менің білгім келе. Сіз оқылай. Көпле. Merci. Айсуақ ағайым тамян егіт. Кескесі тамян. Мен қыпсақ қызы. Кескесі қыпсақ. Менің күслі, батыр егіт екенін ешітіп білһәм де, бүтінлей көргенім жоқ ене. Ыру құрдарына, ақақалдарға ыру құрдар өткерге тыйылғала, яй башында дур хабан туйдар шалла бітті. Олалар кеңешләшә, йорт хәлдәре хакында һөйләшә. Ә без яшьтәр бәйге, уен оештыра. Айсуақ ағайымды мин тәү тапқыр бәйге ярышында сыраттым.
Of Nezirem! Direkt al hastayı duyduğumdan. Burası! Ya! Karşına kadar et ha. Herhalde! Yigitler bilen kızlardı. Nezirem ayarları. Heyler gel! Бүгінгі күнден де матур, бүгінгі күнден де шатлықлы күндерім болар мекен. Құш кылып күлдейдім, қарлығастай зәңгер көкті қиылып осағым келе. Әр уақыт ұшай еш бұл хағыны шулай ұтқыздар. Шулай, әгер... Нәзира! Хин бүгін мені күрген еттенгейнің мәз? Айсуақ, бүгін мен сені көрдім де, ғашық табылдым. Сағақ бәкелімден осып қалмамын. Айсуақ, бүгін мен өзіңдің отлы қараштарыңнан күйдіріп қарап алғас. Айсуақ, қиялымдағы егіт сен Айсуақ. Қыздар. Қыздар. Егітті. Жігіттер! Айсуақ, неге мені көдетіп жүрейін? Nezire! Бүгін қыздар бей ойыштыра. Шында қатнашырғайын ойым. Бүгін мен біріншілікті бермәм деп ойлаймын. Nezire! Tutar! Nişler benim mümkünlerim bu ha? Ha? Bir olur gitmene. Nezire! Hiç şunday kızım! Buna şunday kızım! Buna Möskeye bir kokma. Yok, tutar Nezire! Nezire! Eytip duramız, nişler mümkünlerim bu hava olup gitmene. Min bir adım minin satmadan yetidirek vursundu. Udinga babayım. Şef sabahın jigit terseyle ha? Узып кетсем, қыздар сабыламын. Бұлай да екі атай. Сенің қартыма менікі бәхәсләшіп қалды. Nezire! Иә. Atayından ele geçsek bugün. Алдың қарауы. Бүгін біздің йортта там ян. Саптарын дұрдая сақтап.
attım. Hali bitkeyini. Eğer de hindi denese kilmegen bulha. Min bit artta tırıp kalgan bulurum. Indi bir tutam. Artta tırıp kaldım bitini ödem. Bana biteyim. Mening üçün işlerim şulay Nazira. Mening beyim şol tiklem akıllı ol. Ergahında kimden kelgenin bile. Öyle? Nazira, qarama. Benim atlar ömür boyu şolay bir gagına yirgindarını. Bunun bulul mümkün tugul. Niye? Atlar bit beygile. Haban tuydağına sırasha. Hin tağla oturasırga rizahım. Bilmeyim atlar riza bulha. Nazire, bir nime aytam, asılanmasın mı? Yok. Asılanmam. Nazire, bu dünyada en matur kız hin Nazire. Yine yaratmak mümkün değil. Nazire. Nazire apay eligine kirip yoklap gitti. Men ergahına yatıp olayım. Qana, yol etip olayım. Var. Hadi. Arslan. Hemen daha sonra ben bütün hemşehriler. Uzi koyda ho. Koyda git. Balıkları tuttağın yerge gitmeden. Baba kayın. Birenin işler Öyle. kapı. Niye? O şırga bir şırga kir. Temlere gidip. Nazire apayla bir nemeli oşamay. Көңілі hıymay. Hadi. Ulatay, nime işlerler? Tuttadı. Степан Ulatay. Nazire apay bu yıl kız şul tiklem katı hıvıqqa eletken. Ay soğuk ağay üstürkümü menen düşman tılında kalgan. Лагерге koydup ит almağında. Nindeydir taşlandı karayda. Katıp tuğup yuklap gitkenler. Nazire apay. Ödünün tunun sitip, ay soğuk ağayın üstüne koklagan. Күрәһең шунда. Һыу үткәргәндә инде ул. Кақырайымда елай. Кақырайымда елай, Улатай. Күрһәтмәйгез. Kılıçlan var. Kılıçlan. Улатай.
kereti yalnız var. Arıgandım valla. Sakın. Sakırır. Ay soğuğa koytma sakırır. Uyarayım. Uyar. Arıgana vakıtısında birbirine etini apayla şeklinde bulur. Nezire apayla nezire apay tipelgine de vakıkay. Apayının halikından kırk kakşa. 2 yıl bu yıl. Oğuz'da yıl. Frontta katnaşıp nazlı zatlar şimdi. Степан Алатай. Ye. Хәле. Нисек? Степан Алатай. Қарадыңызмы? Havakına gitken. Uppgahına varıp gitken. Kukuragın tığına bulmanı bir tartına. Bulayla kurulup duran. Hatının zık sirley olan. Zık sirley. Степан Алатай. Оны ғафу етіңіз. Мұсылман қатын қыздары ұяттан өлем кісілі деген сезілмәді, ғафу етіңіз. Bunday vakıtta minde uyat bulurdu. Ben bitmeye kırdım. Kim derdi bile? Nindeyine kıyafette kuruluğa tura kelmedi. Kul başında kılıç edile var iken. Бар. 2 yılda nimelergene bulmadı. Bir gerek sayağım benim, katınım. Ududin ayamay. Hatta urus düle. Batırlığı için medalda kadana tuşuna. Yarı. Menin için. Menin için. Menin ғұмырымды ақлап алып қалды ол. Өлем менен екеудің араға келіп тығылды.
Niye kurtarılgan kılıçka niye kelip tıkılan yin? Nazire! Ay, oğlum. Buna bir jigitler kildi. Ularga Fransızlar sup gidabi. Buna çelik saatten yavga batıldı. Nazire evlilik. Bilse kişi şol tikrim sabırlı bu. Sen bir kıp sakın eken. Bitti. Bitti ata. Billahi başka olay kılanmam. Hem tek zinhar. Asılanma. Kolunda kamerında gitmegen. Nime yuvasa bir şeydeyim. Hayır. Ata. Unuttum melle. Neredeyse bizge bir bugün 5 yaş tuldu ata. Hayır. Yeylevdeki kıvık yuvasa pişirip. Көңілді сей табын әзірлерге ойлағайным. Фатима еңге сіздің қамалға қалғанды келіп айткәс, бұндай өмірім. Асуланма ата. Қайт қас пішіргі дейме? Назира, мен енемісін қорқам. Балалар хақына, оларды жетім етмейді, Назира. Аузымдан жел алдым ата. Сен менің ісім бұрсылма. Қарайлы айсуақ. Әуле ақыл ойласайымдың. Юрауына ашамайым. Ол ақ қамырлы құлдарына қызыл қаным тамыр. Әйін қызым, дірі қаларым тегейді. Қарайлы айсуақ. Біз ikimiz de tері шылай бейді. Балаларымыз хақын айсуақ. Allah Teala öyle haklap yürüdü. Yaratkan balaları. Артыбында. Şulay bulsun. Yarayım ata. Utine koray. Senden haylanma. Bölük ben sıkma yavga. Kun bit başlıklardan bit. Kalın bit ödemi yaksa anlayın Nazire. Hünkü olsa kuvak bit kusarlardan aldığından barabar. Yaray ata, yaray. Sen arası utine koray. Fatima yengeyler yanında kal. Nazire kayın. Suağım. Buldu. Eğer hininle bir hal bula kalha. Yaktı dünyalarda nisik yaşar mıyım? Ölüm menen bir bulasak. Yok. Hin hep kalır künde. Yok Nazirem, yok. Balalar hakkında etmeyem olur. Hayır. Bana şulay. Hayır ata. Yaşarga değişin Nazirem. Anlayın mı yaşarga değişin. Hayır ata. Bana şulay bitme. Balalarımız hakkında. Yanlarında kıslı ataları kalın. İyi, hem şulay yok. Nazlı eselerle kalın. Şulay mı? Usa hünmehen. Eseleri pişirgen köşelerden. Kullarını yılaha gitmehen. Şulay bit Nazirem. Gel. Bala kaydar. Ağındım. Yata. Bigrekte tetilbek merkezinde ağındım. Sadatkan sakta gözlerin müldiretti. Bilek eskine kuldarma öyle sehnin oyuna takıp kına kısaqlağayna kulun sağa. Ayrılışıldı hilgendir şulayım ata. Nazirem. Allah. Yaralılarından kaytahım. Yaralılarından kaytahım. Yok ata. Hey ata. Bağlar hakkında bütünlüğü borsulma. Bizim bir balalar paravulla atadı. Ola tahına öyle sehnin tumuğundan da düşmeyder. Buna himinhez, hibitminhez, bütünlüğü paravulla atadı. Bir günde bir himinhez yaşay almayın. Şulay mı ata?
Reseylehinge mujiktar bütkenmeni. Elem bulu alır mı biken balakayı? Степан Алатаев! Степан Алатай. Benге барғанда işlenegir. Үй yılığımdan, yürek yılığında birdigit. Rahmet. Bir iki üç günden tuğan ilge Reseyge kaytabız. Eğer de tilahegir, edin de kaytırga mümkünseligi var. Ömer uya. Reseydi. Tuğan ilk yaşan. Unuttum mümkün buhum. Uyumdan tuğan toprağında. Kışların kargağından sana şuhan balay saktırdı. Seslerine zenger seskeler belegen. Hiyer kırıldan yılma yuva. Kaytırga. 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 Liza. Бала қайдарымдың ата итем болған. Мен оның менен озонда қысқала 2 жылды Ситирдада өткөрүүгө тийишмин. Эсиле шишме хылы болормун. Хылыкта усак-кылык янырмын. Куйнум алып елтырмын. Әулем төделһә. Күкрәгимде куйып курсалармын. Мин кыска укмакка бурулам элесей. Балам. Кисирге.
kızım. Birden birim. Yaktı yıldızım. Ya Rabbim. Bizi doğru yolga kundirhenisi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Irrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhdinas sıratal mustakim. Sıratellezine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Amin. Dilimde nefis köy. Oğuş yalandan. Oşuyu yılığınayım kez. Hassiz tavuşlarınızda. Adım aynı işte. Süleyman'ım hava yelek. Asay. Min jigit buldum dep kıskıra kıvık. Нәркесім көкірегім ахима. Сүйеші тұлғала. Көкірегі көздерімен шаян бағын. Емірге мәкей орай. Құш сұқтар. Құш сұқтар. Nezire apay. Kadirli. Turdu kızımı. Nezire apay. Yeliza. Ilağım. Hin oynаған kүйді тыңлай сірметіп отырдым. Күй хинің қолдарымдан тама көк. Nezire apay. Қалатын ұсланғас мен бүгін тәугі тапыр пианинола ойнадым. Сізде бұнда болғас менге қорқыныс түгел. Мен бір неменен де қорықмам қазір. Яу бүтіп, дүния тынысланғас. Барығла басылды көк. Бұна менің нәркесімді. Хинің көк ойнай білхейні. Тик, кем ойнарға үйреттіруға? Nezire apay. Әдде Уралда қыздар бір немеле ойнай ма? Немеле? Хәлем юк, Лиза. Бұна бұл құман тип атала. Қыздар ойнай бұнда. Ал. Өзімден естелікке хиңа қалдырам, Лиза. Мәмә. Минен ғұмырлікке естелік бұл. Ал. Рахмет. Менің нәркесім шыл тегім елге
Тик оларды ярандар қырып бітірген. Ярандар. Шулай да әйт әле, Нәзира апай. Кімдер олар? Лиза, һин Уралды күрергә ниәтләнәймен. Шулаймы? Нәзира апай. Нәзира апай! Мин ул Уралды күрмәһәм дә, яратып өлгөрдем. Һезнең һөйләвегез буенча мин Уралды яратып та өлгөрдем. Нәзира апай. Әсәйеңнең кабере өйегездән алыс. Мин артында. Якында гына. Миңа. Минең һиңа үтенесем бар. Минең гомер сәгатьләрем кыскара, Лиза. Мин аякка баса алмам. Миңа һөйләгез, бер нәмә лә аңламыйм. Уралымды кайтып күрә алмам, Лиза. Минең һиңа үтенесем бар. Әсәйеңнең кабере янына куйһындар мине. Дип аңлады, барыбер һавык торасың. Буна күрерһегез, буна күрерһегез. Мин беләм, Лиза. Хәзер бар. Уйна. Бар. Уйна, Лиза, уйна. Нәзира апай. Нәзира апай. Нәзира апай. Нәзира апай. Суағым. Сабира еңге. Яғдайым. Сабира еңгеге қалам бит, ай суақ. Ұзал бейсәлім Сабира еңге. Жоқ. Қалдырайым келмей. Қалдырайым келмей. Нәзира! Нәзира! Міне, жаратқан үнде сәскелерін алып қойттым. Нәзира! 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 Неме болды? Суағым, менің еңе әйтір хүнім бар. Нәзира! Неме болды? Суағым, Лиза бұнда оқу йорттары бар дей. Егіттер оқып, ғалим болады дей. Ғалим болалар, Нәзира. Біздің елдәлі түдіргейін, ай суақ. Бұрсылма, Нәзира. Түдірбіз. Қарауын қарай түдірбіз. Біздің дауылдарыбыз ғилим болыр. Малабыздылы. Құл кісі бізділі елләмәді, Нәзира. Еші, бұрсылма, Нәзира. Білімлі құл болмасты атаға. Тәңірге бағырбыз. Ибліске табынмабыз. Тұрғыз. Тұрғыз мен ай суақ. Кісілі рухылы бұл ай суақ. Урал.
Nima yürüyün? Aysuak. Yaratan. Nisik yaratan mendin Aysuak. Ahiret tergmeli. Sabirinke gelip yürek girmeli. Dezem. Tuğun. Bile Ural'a barımı qaytarsaqmı? Saqınab tuğun, мәселен. Tuğun. Qısaqla meni Aysuak. Aq girmeli gittim qısaqla meni Aysuak. Yok. Honga vasiyatımdı bu te Aysuak. Hon bir. Uy birem. Ocunu fırayım. Birem. Elisa. Şimdi yarat Aysuak. Men bilen. Мәселен. Бүгінден мына şu yurtқа Бозмолланы сақырт Aysuak. Yok, мәселен. Никах оқыды. Менің жүрегімдің үйі бір күн келе күннен Aysuak. Лизаны Уралға алып қайт. Мен мұхаббет буған сен. Ашық. Өтініп сұрайым Aysuak. Азаптың болар. Лиза, менің балаларыма оқымышлылар, хәстерліклі ләсе боласақ. Лиза менен бірге болғандағына, кейін мені ұмытмаясақ Aysuak. Степан қартқыл алып қайты. Шыттыры. Көкірегім қаларып. Не алады мен Aysuak? Залдарым қараңғыланды. Бітір, мәселен. Aysuak'ım, Сақ жын. sıktarım beni. Мына шулай. Aysuak'ım. Әсесенім.
театр һөючеләр. Бүген безнең театр әһелләре куанычлы минуттар кичерә. Буның сәбәбе шунда, ул шуннан гыйбарәт. Киләсәккә театрыбызның үсүенә яңы өметтәр асыла. Буңгы 10 ел эчендә Рәсәйдә театрларда режиссерлар юкка сыга башладылар. Күп театрдар режиссерсыз калдылар. Шул исәптән безнең Башкортстан республикаһында ла театрдар күбәю сәбәпле, вакытында әзерләмәү сәбәпле режиссерлар әдәйде. Театрның киләсәген, халкыбызның күңеленең үсешен режиссер гадәттә билдәләй. Бuna ошо хәлде аңлап, безнең Башкортстан хөкүмәте, элекке министрыбыз Тәлгат Нигъмәтуллович Сагитов инициатива менән чыгып, карар кабул итеп, без 7 укучыны Мәскәүгә укырга җибәргәйdik заманында. Бuna ошо 7 укучының 5-әүһе 3-нче курсты тамамлап, 4-нче курска җитеп, бүген бuna һезнең алда бере үзенең диплом алды спектаклен күрһәтте. Татар Нур театрында күрһәтәсәк, унан һуң Сибай театрында, шунан һуң Салават театрында буласак, тагы диплом алды спектакльләре. Был әлбиттә киләсәккә өметтәр уята, ышаныстар тудырмай. Ышаныс тудыру өчен уларга әле эшләргә гомер буе укырга кирәк. Буны ошо теләкте теләп калайбыз. Сынлап да режиссер, театр ул безнең халкыбызның күңелен асып, халкыбызга yetkерүче бер храм дип әйтәбез бит инде. Буна теләк теләү бер. Әйдә без Рөстәмгә бүген яwaplылык та өстәп җибәрәйек. Ошо яwaплылыкта Рөстәм гомер вакый аңларга, халкының йөзенә кызылык килтермәскә, театрыбызның ялмышы хакында һәр вакыт уйларга тиеш. Иң куанычлыгы шул. Улар тагы 1 елдан, менә 4-нче курс беткәч, аларның практикалары башлана инде. Беткәч тә хезмәт башлана. Улар дөньяла иң кирәк була торган дефицит рус әйтмешләй профессиялар. Бүген Америкала укытучылар, оркестрлар һәм башкалар безнең ил кешеләре белән тулган. Талант һәр вакыт ул нескә күңелле була. Ил күңелле ярәхәтләнә. Безнең бурысыбыз ошо таланттарды киләсәктә хакларга, уларны үстерергә булышлык итү. Буны инде безнең республиканың җитәкчеләре һәм халкы өстенә йөкмәтелә. Әбиялил ардаклы ил удамандарга, зәңгәр күлдәргә, горур тауларга, мәгърур каяларга бай төбәк. Зәңгәр күлдәреннән күңел байлыгы, горур тауларынан ныгышмалылык, мәгърур каяларынан
сәм алып, алға ынтылусы, ауырлықтарға баш бермей, көслі рухлы кешеләр тәрбияләнгән әбиялил yerində. Күренекле сәсәндәребез, шагыйрьләребез, язучыларыбыз Айгөл Ягапарова, Башкортстан сәхнәләрендә яр бирүче Ринат Ушанов, Әхтәм Абушахманов, Сара Буранбаева кебекләрмен хаклы рәвештә без горурланабыз. Бүген районыбыз өчен олы шатлык. Якташыбыз Рәсәй театр академиясының 4-нче курс студенты Рөстәм Хакимов райондашы Айгөл Ягапарованың пьеса буенча спектакль премьера күрәтте. 4 яшеннән район Башкортстан сәхнәләрендә хәлдереп бейеп йөргән Рөстәмебез бүген иҗат емешен күрсәтте. Ир балалар бәләкәйдән сәхнәгә сыгуга хыялланса да, күптәре был сәхнәгә аяк баса алмай. Сәхнәгә карата олы мөхәббәт, ныгышмалылык булган хәлдә, шул вакытта гына сәхнәдә калалар. Рөстәмебез безнең ошо сифаттарга ия һәм бүгенге көндә үзенең иҗатын күрсәтте. Районыбызның олы инәйдәре уныга олы фатиха бирә. Район хакимияте исеменнән ошо фатихага кушылып, бәләкәй генә бүләкте тапшырырга рөхсәт итегез. Айгөл Сәхиттин кызына район исеменнән олы рәхмәтебезне белдерәбез. Үзебезнең районыбыз хәлен ошо сәхнәгә чыгару һәм үзебезнең режиссер Башкортстан кимәленә чыгару ул бик зур эш. Рәхмәт. Төп рольде Кыпсак кызы, әлбәттә ул Әбиялил кызы. Әбиялил кызына хас булган батырлык, ябайлык та, усаллык та булган һөнәрендә ул төп рольде урын yerine yetkәреп башкарды. Үзебезнең Әбиялил кызы Сара Буранбаева. Сәхнәдә Әбиялил районының 3 йондызы, 3 таган һымак. Артабанда 3 таган шикелле бер-беренә терәк булып, иҗади уңыштан безгә рәхмәт. Хөрмәтле югарыла әле әйтеп үтелгән иптәшләрнең сүзләренә кушылып, менә безнең ардаклы шәхесләребезгә баягы әйтеп үткән халык артистларына алмашка килүсе Рөстәмгә, иртән премьераһы булачак Айратка һәм башка яшьләргә уңышлар теләйм. Рәхмәт. Улуг башкалабызның хөрмәтле зыянларына әбиялиләреннән тагыла кайнар сәлам тапшырырга рөхсәт итегез. Бүгенге премьера ул олы хезмәт имеше. Хезмәт дигәндән соң әйтеп үтәргә рөхсәт итегез. Безнең Айгөл апай хезмәт Кызыл байрак ордены, фидакар хезмәт өчен медаль, Башкортстанның аткаданган мәдәният хезмәткәре һәм Башкортстанның аткаданган мәгариф хезмәткәре дигән исемләр юк.
eteyikне премьерахна егілдік. Hem ittəşlərinin etkənine қосылып, артабанда ижат yolu емешлер давам еткенінде. Hem бұл бүләкте Әбиялилдің Тамян егіті Айсуаққа тапсырады. Әбиялил yerinde Sara Buranbayeva kılıp saya kızlar yaşaha. Hem şulay yok. Balları üçün yeni fida kılırga turgan eseyler de var. Hem Rüstem'de terbiyelep üstürgen olu yürekli Fatiha Paygar. Hürmetli yaktaşlar, hürmetli Əbiyəlilər, tüvətkigilər, bugün Əbiyəlinin Xocalık yetakçiləri isminen Əbiyəlil rayonunda bugün 12 Xocalık yetakçiləri isminen bugün de min delegasya sastafında keldim. Mına şol Xocalıktar isminen bugün de Udibizden yaktaşımızga ısın көңілден мына шундай yükmetkili spektaкльді қойғаны үшін bütün buğan Əbiyəlil yigitləri ismindən tüvətkigilər zor rəhmət bildirəbіз. Rüstem Hakimovqa Xocalıktar ismindən bir at rüxsat birəbіз.